Impilo yomuntu omnyama ihlangana nezingqinamba ngaso sonke isikhathi. Yingakho-ke njengokubana singabelaphi abazimisele ukusiza abantu, sifanele kwesinye isikhathi abantu sibanikeze indlela yokunqoba lezo zingqinamba, yokunqoba lezo zinkinga. Kungekho mbadalo esiyidingayo. Ngisithi-ke uma ngabe mhlawumbe unamaphupho amabi, ingabe uyaphupha usidla, ingabe uphupha usezimpini usilwa nabantu. Lokho kugcina kubangela ukuthi uthole ukuthi izinto zakho azihambi kahle. Awuthathe nansi imithi elandelayo. Thathe imvuthela, uthathe unukane. Ngithe uthathe imvuthela, uthathe unukane. Uthathe umuthi obizwa ngeshifumuro, shifumuro. Ulimi lwakithi lolo. Ubuseyihlanganisa le mithi uthi ngo-12 uzobe igawile ibe yimpuphu, ibe yi-powder, fine powder. Ubusuyithatha ubusuyayikhulumela. Uyakwazi futhi ukufaka iphinde emuva, ufake impinda amshaye mangabe uyohamba ebantwini nokuthetha mhlawumbe bekhona abantu abakulwisayo. Ubusuthatha leyo mithi uyayivuthela, uyayiphephetha, ukhulume ukuthi lonke lobu bubi engibhekane nabo mabuye lapho buvela khona. Noma kungabe kungamanzi amnyama engiwaphehlelwayo, mayebuyele kwalapho avela khona. Mangabe mhlawumbe uphupha usidla, lo muthi engubiza ngeshifumuro uzobe ugayile uwodwa, usuyawuthatha usuyawukhotha ekuseni ngezikhathi zabo-4. Usuyawukhotha futhi ngo-12 mangabe ungumuntu ophupha isidla. Ubusubuya uzongitshela impendulo ukuthi usaphupha usidla yini. Yileyo mithi engikunikeza yona. Uyakwazi ukuyihlanganisa yonke le mithi, iphinde emuva, ishifumuro, impindamshaye, imvuthela uyifake esandleni sakho sika-left ebusuku. Noma ngabe uphupha kabi ubusuyayivuthela, kodwa ishifumuro uyakwazi ukuzikhotha sisodwa. Ubusubuya uzongitshela impendulo ukuthi ingabe isekhona yini le nkinga zokubhekana nayo, ukuphupha usidla noma ukuphupha ulwisana nabantu. UNgodlozi Khulu lo okhulumayo. Le mithi uyakwazi ukuzidingela yona, ngoba thina masilinikeza imithi nithi siyaliqola. Kuzomele uzidingele yona. Usubuya-ke wena othi wena uyaqola, usubuya-ke uzofaka i-confession ukuthi ikusize njani leyo mithi, njengokubana ngiye ngakuyaleza yona wena. uDlozi Khulu okhuluma 083 2066954. Kodwa angisho ukuthi ubusungilandela uzoyidinga kimi leyo muthi, ngoba uthi mina seliqola. Singamaqola ngoba thina sekusetshenziswa ngathi nasesintwini lapha sokusebenza ubuhlanga wokuthi ubani uphuma kuphi, uzibani ngwakuphi. Thina sinje sinokuya emazweni asekude, sinabantu esinokubuya nabasuka emazweni asekude bahambe bayasiza eZimbabwe, kodwa sikazi ngalokho usuku sibakhomba ngamagama ngokubana bengokohlanga lwelinye ilizwe. Bantu bakithi, mangabe vele udokile, uzohlala udokile, uzohlala vele u-confused. Kakhulu sinabantu abambalwa ababa-confused, ngokubana vele bahlezi be-confused. Basuka vele bengamahlongandlebe ngakubo, angeke sibatshintshe ubuhlongandlebe babo. Kuyefana nomntwana umondle,
mangabe umkhulisa ngendlela right, ufuna ukumbonisa indlela, abona ngathi leyo nto ombonisa nomkhulisa ngayo ithatha isikhathi, ivele uzohlala ethi yena ahlukunyezwa. Kefana nezinye izigulane, mangabe uzifaka endleleni uzibonisa ukuthi hayi asisebenze ngalolu hlobo, sihambe ngale ndlela ukuze ukwazi ukuphila, uthola ngathi uyahlukunyezwa, uthola ngathi uyahlushwa, uthathelwa imali yakhe, kodwa-ke ufuna ukumkhulisa. Nathi sije sakhuliswa, kwathatha isikhathi ukuze zikhuliswe, saze safika kuleli zinga esikilo namhlanje. Azange sikhulume sitshone sigxeka abantu, kodwa-ke ngokubana vele sabekezela sabona ukuthi indlela, i-direction iya kuphi compared to ispeed. Ezilonge ubona i-direction iya kuphi, akumelanga usebenzise ispeed. Ingakho ngithi philani ngegama lenkosi, philani ngegama ledlozi lase-Afrika. Ngisisho naye uJesu Kristu bakhona vele aba-against naye, bakhona abakholelwa kuyo. No-president bakhona abangenayo i-confidence kuye, bakhona abanayo i-confidence kuye, bakhona abambonayo u-president engalwenza utshintsho, kube khona abambonayo ukuthi uyalwenza utshintsho. And abambonayo ukuthi uyenza utshintsho baningi ukwedlula labo ababona ungathi akalwenza utshintsho. Kuyafana nasekwelapheni. Ngizoba ngubani-ke mina ongagxekwa yileli hlekana labantu, kodwa-ke ngibongwa yiningi. Kodwa laba abambongayo bebona imisebenzi yami, ngiyabathokozela. Ngilokho ngibabeka noma ngabe hamba ngiyophahla ekuseni noma hamba ngisiyaphahla ntambama, ngithi imisebenzi yabo mayikhule, ngokubana mayilokhu ikhula imisebenzi yabo, nami ikukhula kwami. Ngiyathokoza abantu bakithi, ngithi nibe buhle, libe bahle la elikhona, nikhule, nithobeke njengokubana nithobekile namanje. Ngokuba isakhamuzi nengane kwehlukene. Isakhamuzi siyayazi indima yaso, kumele siyidlale. Ingane yona isafuna ukukholisa. Bese ngibonga lezangoma ezithi mazifikile kimi mangabe ngizisiza, zibe zilokhu zingihlola, zisho zithi hayi-ke laba mfana uyenze khona. Ngisitsho ngithi ningakhathali futhi, hlalani lingikhulisa, ngokuthi ngoba ngabe ngimdala kunani, kodwa-ke ngithi hlalani ningikhulisa, ngoba umuntu ukhula ngabantu. Akekho umuntu owakhula ngaphandle komuntu. EnguDlozi Khulu okhulumayo, ngisithi niphile konke amagumbi amanomhlaba.